Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatly YouTube görüşler, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, биз бүгүн Ноокаттын жылкы базарын тартайлы. Сиздерге бир жакшы кылып жылкыларды көрсөтөлү. Балары айтылса, эгерде жакшактар болсо ээсинин номерин калтырайлы. Алдында турган ушул жерде кашка чоң аттын баасын билүүдөн баштайын. Анда чыгарылыш жакса класс деген белин басыңыздар. Ал эми реклама үшін біз телефон номерді калтырабыз экран бетине. Ишиңиздер болсо кеңири байланышсаңыздар болот тугандар. Ат кимден экен? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кім? Аттын баасы канча? Atan сөйлөткөн атасы. Билбейм деген жер кызык болду ама. Раса минут турасың өзү келиштирипчи. Баасы сурап койбодуңбу? Boyu kança çıkarttı ekan? 75'in üstü çıkıyor ekan ha? Bir 70 taza degen ha? Ha 70 taza çıkıp berse жақсы болады шында. Бағасын bir айтса керек bir. Бағасы 1 миллионға туалар. Бағасын қанша деді шында әлі өкем? Анда мына ақсақалдың атын тартайын туғандар. Қара көк туғандар. Аттың жашы жаңасы, азыр шурда. Бойы қанша шығады бойы? 1.73 шыға? 73 ölçege. Так. Бағасы қанша емі? 400 bağ. 400 min. 400 min. Айтың номерді. 85, 84, 85. Ушул номерге байланышқа шығасыздар. Ат қайсы жерде тұрады? O birisi bana ancak. Lokatта дең, а? Lokat'ta. Болды. Нарақ бір айдан бір арқаларын көрелі. Мына. Аттың бағасы 400 min екен. Ақсақалға байланысқа шығасыздар. Балашып көресіздер. Так. Универсал базар YouTube kanalına çıkarttı. Olur ha? Hastanın aydan koyamadı sen ya. Ha, boldu. Çok göremez sen. Boldu. Hesap. Attın bası. Attın bası kança? 300 min. Jaşıcı. Jaş. Bulandı ekan, то есть dıştı ekan. Universal. Universal bozar. Qara qashqaning бағасы qancha ekan? Qanchaga chiqdi? Aytilishi qancha? Aytilishi 300 min. Jaşıcı. Jaş 300 min. $300 dedi. Buna bağlar aşıp ettir ama. Aşağıda ama. Ne canı var kança ekan ha? Qashqada aytdi. At jaşı kança bu taydın? Жазға бермесіп кен? Бағасы қанша екен бағасы? Бағасы қанша екен? 100 min. Жазға bir mi? Bak, dançak deydi. Jaşı qancha bunun? Bıştı mı ha? Bıştı. Bağısı qancha bunun? 130 min kem var. Ben uşun esi nomerini kалтырайын. Surağanlar olsa baylanışa çıksın. Ukam nomeri de aytayım. Ayt numara. 0708. Kaça? 15. 16, 11. 15 16 11 ha? Şu nomeri baylanışasızlar. Bunun ustazı bunu olken canındaki. Üret tatlıke. Bağısı kança sen altın ya? Ha? 120. Jaş içe? Жазға 4 be. Ukam nomer sen de kayıt koy. Kızıkanlar çalat da. 555 mi? 23 35 90 ha? Bundan da bir
Attın bağısı qancha үшін çok mu? Kep kaldınız. Taqsir. Alo. Oy. Oy. Attın bağısı qancha? 700 ming. 9 ming dollarım tekeregi. Aydan. Taqsir. Jaşichi bunun. Жаңасы. Boss. 700 ming ne? Көкіректі қараңыздар. Бұл таза. Aka мұндары қайда тұр? Номерді айтып қойсын, қызыққандар шалсын әм. Çoğun adı ekan. 72 ming. 072 mi? 40 34 34. 40 34 34. Mesela bir yürü koyu тұрған екен да. Libo жерден tanı ola тұрған. Yürü қандай бұның? Yürü koyuluk. Koyuluk. 700 ming. Qayerdan ataka bu? Demoy. 150'ge değil mi? 55 diye. 155'ge. Satıldı dedi. Şu kara kaşka bağ oldu da. Kaçağa çıktı? 140 mingge. 140 mingge bana bağısı. Yaptım şu değişmez. Ana kameradan bana rahat dur. Siz de yapma. Görme kameranı ortada. Hay. Ha. Bu 150 milyon pul herhalde. Oğul böyle. Buldun mu bari? Satılırsa? Zor oldu abi yerine. Var böyle. Pazar ne oldu oldu? Kaka buna pazar adamlar göre öyle dedim. Oldu mu? Pazar adammışlar değil mi? Doğru. Bunların ayıplarından bulduğunu yapıyorlar takar. Kısaltır bunlara anlaştı olur. 150 ming buna gel. Bari el peşke kursansız mı? Ana öz koşurdu. 80'den qaytmaydı ekan. Doğru ya bunu o saharda mı oğlum başını üç yapıyor. Beşinden beri bahya ben demedim. Yok. Şimdi ödümüz koştu. Abi mesela şimdi şey koydu. Azimcan söyle. Geldi Mekke'm şey. Kuler ergen bana. 60-70 milyon koy Bunda verirsen. oğlum bro aga. Koy verirsen mi? Bak koyuyor. Hop burada atıyor. Bak. Kursan çizeyim mi? Bak bana gel. Oldu mu? Bir Tacı Mehmet şimdi. O 155'ge. Satıldı. Var 5 kilo o. Nereye? Satas bey mi? Kança ettin ya sen? 65 milyon. Kança ettin. 250 milyon. Vaka çok kesin ekran çekeyim buna. Barına satsanız değil. Oğlum malınıza karab, malınıza karab. Bir de? Ayın dışarı kötürse tatış gerek ha bunu. Havuz bozulun da pazarga. 70 baskı bütün adım. Teyip dur. Koy şuna yaka. Daha boş durup çağır aşırı bak ha gerek yok ki. Ben buna gireyim oraya. Kursansız bu. Yıkayın yaparlasan. Aka bunda koş ötkende duruyor ben. Yo, yo, bilmeyim, yo. Kaldı bunday kalıs bol satın. Yıkayın yaparlasan. Yaptız. Uqsa gap qo'shqila. Uqmasa gap qo'shing kerak yo'q. Xolos men yomon ko'rmayman. Yaparlasan bana Bu yerda bording gapini olib yurgan, prosta bularni gapini olib olmasa aka. Gap oliganda xuraki. 70'ge. Oldu 70. 5 dan qo'shaverasizlar, 5 dedi. Yok. Oldu baraka. Bu 250'de miciklanıp durup da 70'ge kursan mı sen de? Alloh qo'ysa, hozir biring ham pul bermaysiz hozir erkakcha pul so'rasam. Turadi? To'g'ri. Og'ir o'zingga kelar. O'zingga qolar. Kelar. Oy. Buladı mı? Ver. Oy. Ver şunga yaxshi. 65. 70 yani yok. Adlo. O nerede açtı 70 dedi. 70 degan yo'q, hech kim 70 degan yo'q. 65 dan o'zi turadi. Menga qara. Ya gözünde yazık durup diyedim. Sen beni oya bula qara gap turgun. Bozorga qarasangiz, mayerda bozor dedi halim bor. Endi uyga 3 milyon koy verirsen.
Ulan bir kez koy degende gene ben qaytib keldim. Nima deysan? Husanchilimdan barakang bor. 370. 170. Nima deysan? Adlo biroq o'ylab qola tay kichini. Menda kichini o'ylab olaman. O'zing aytmas kavagan buyursin-a. Keyin haligi olgandan bar deb qo'yishing o'yda. Endi bor deb qo'yishing sen aqling yetadi. Senga ham aloy odammassan. Seni hamma o'zi ko'rib bilgan bo'lasan. Men qara shuni haq etkizib o'rgini. 70 ga sotdim. Yine kam deysa sotadi oshir deydi. Kamga. Xursandchilik qarab soting aka. Xursandchilik baraka deyalasan. 1000 so'm qo'yib beralasam. Bor qo'yish. To'g'ri. Bor baraka, endi barakang bor. Berim. Peshinangni ochvoy. Bitta tushirib boraymi bunda? Bunu da bir Bor baraka degin. peşinden açtırdım vuram deseniz. Niye var 70? Topa doğru 70. Ben malon geldi güzel. Bor baraka degin. Buldu. Opağı 130 lira açmaydı. Koraş kıladam. Taraf bo'lsa yaxshi bo'ladi. Satarman taraf bo'lib ol hech qachon. To'g'ri. O'zingiz yaxshi o'ylaysiz, Allarman taraf birlar so'zi, barak sotib oldi deb ketib qolam, bo'ldi, o'sha bilan turib qolasiz. Qalblarni kelib o'xshataverasiz. Qo'tamiz. 170 mi? Ha? Gaplar qayerdan Sizdan yurganman, siz 5 ming lira degan emas. 5 ming qo'shing dema xo'p degan emas. 75 ming so'm pul berasiz. Bor baraka. Bak xursandmisan endi. Endi barakang bormi endi? Bak xursandmisan? Menga qara. Mana gap yegizaman, men gapim oladi. Bak xursandchiligim 75 ga. Xursandmisan deb qo'ygin. Xursandmisan degin. Bor baraka. Tatib qo'ying deb. Açılıp qolanda tartib. Xursandmisan endi? Endi barakang bormi? Bo'ldi ber. 180 mi? 200 golo. Bütünü qilsin. 200 golo, 200 go. Meni qarang. Golo 200 go. 80 unda aqma yo'q. To'g'rima to'g'ri gaplashib turibdi. Mana turma-turmay niye so'rab o'taman aka? Siz bunda malga qarab sotinglar aka. $180 bin gelmedi. 95 kim o? Bu satı alındı bak ya canlı. Cimcan o. Yo'q, men sotilar. Ha, qancha bahası? 250. 200. Eko. 250 tamam. Ha, bunlar ha. Bak, bu var sigara. Yaşı qanday bo'ladi aka? Oltirashlar, yozga ekilar. Aka, nomerni ayting qiziqqanlarga. 077 27 78 37. Qo'ylar biyik ekan ha? Bu yoqdan bir jandan ushdi. Sizniki qancha? 200 mingga To'xtam, nerede bu? Yo'q, qo'ymaydi. Bora qo'y ber deyapti bu. Xursandmisan? Qo'ymaydi. Xursandmisan deb. Xursandmisan deb. Ko'pchiliknikini oldi. Ko'pchiliknikini oldi. Kulib ayt. Kulib ayt. Ne oldu o'zi? Qaysi ketdi? 280. Necha bu? Salaga satdı o'zi, oldi bu. 280. 2 olib bitdi. Salaga satdı bu. Oldi bu. Oldi bu salaga. Oldi ha? Jupiga ketdi o'zi. Qanchaga? 280. Ha. Olib chiqaversin. Yo'q oldilar. 280 ga o nasıl eto? Ma, eğer bir Bak qaraman buni. Ova. Nasıl eto? Para attın boğaz kancak ha? 500 mü? Serdar sen görüp dur. Hala anda tatlı. Yaşlısı bununla kaç yaşlı? 5 asi.
Жерде қашқанның бағасы қанша екен? 200 мың. Жашчы? Бұл өспірім ба? Номер айтайлы онда қызыққандарға. 473 менен. 52-19-66 номерден байланысып шығасыздар. Көк аттың бағасы қанша? 300 мың. Жашычы? Жаңасы. Алдырақ айтайлычы, номер айтайлы сұрағандарға? Айтың. 78 менен. 19. 41-24. Номерден байланысып шығасыздар. Бұлағы бар екен да? Бұлағы жақсы. Жақсы өзіңіз? İşte жақсы атап көрсіз ғой? Тоқтаңында, айтыңында. Жақшыны айтың. 9 жаш бұл. Бағасы қанша бұл? 200 мың? 200 мың. Номерді айтың сұрағандарға. Жоқ бұл? Сізден тауып берем ондачы? Сұрағандарға сіз тауып берем. Атыңыз кім біле? Бакир әке. Көккөлден болады тұғандар. Ажа, атты көрелші ке бәрі қайда. Жақшады ап көрсің ғой бүгінді, қашқасыдағы келішкен ке көршіп қойды көрсің. Бұндағы бір знаметіне адам ұқ қалдың. Аттың бағасы қанша бұны? 400 мың. Жашшы? 30 жаш. Номерді айт сұрағандарға бір. 0-7-72 ме? 80-79. Бойы қанша шығады, нара қайда сен? Көрсек. Бойы қанша шығады? 65-тен жоғары шығады, 165-тен жоғары шығады. Бағасы 400 мың кен. Көресіздер, сыны жақсы. Жеңіл ат екен. Суытта келіп қуаңыз өтті. Сенің қандай? Жақсы да, саған әке? Қызсың ба? Әлігі атты сатат кен, не қылас, аласып бәрі? Қай саттың? Сіз сатқан. Балдар барлау қырдандар. Айтың. Тауып берем. Қара ат қанша екен, Қара аттың бағасы қанша? 150. Жашы ше? 5-4 жаш. Қаншаға сұрады базар? Айтып қоярсыз бір қызық тама. Бізден өтті. Осы қарасы қанша? 7 жаш. Бағасы қанша? 150. Anam onu tartып koy. Универсал базар, универсал. Қайердің аты? Құлаптың ба? Kapsülden военный формалар қаратты, соны алды bir жақта кішіне бар. Ана енді Жақшылай екен, ма олай? Бағасы қанша екен? 150. Бейқұлын Байтал базарды бір аралап кетейін. Az қалды, тев ішіне. Көкбе, бауыл тауы. Бауыл тауы екен? Қанша бейін мас? 100. Бұна? 100 мың. Burul beyinin bağısı kaç eкен? Benim bazı 250. 250 eкен? Boğaz ba? Boz. Boyu çoğun kendine güzel. 170. 170. Tep esepte atsa tokum nerede gelir? 170'ke varıp kalat eken.
Boğaz kaç dediniz? 250. Başlayın geliyor. Yok. Uydan ne geldi? Kançan tut bereden tutsa? 3-4. Sağma o? Ova. Numarınızı aytasız turağanlarga? Ha. Numarı aytasız mı? Satıyoruz dedi. Beyiz degenlerge. 220. Nöle 220. 88 91 26. Uşul numara baylanışa çıkasızlar. Başka ne bu? Universal buzarı. Toru beye kança eken aka? 110 min ha? Boğaz eken ha? Sodası bol tabi mi? 105. Çoğun beylerin onda turadi. Yine bola o bular ha? Yine bola o. Çoğun beyge ona uç. Kançançı bolası ya buna o? Masını bular diyor. Rossiyadan kelgan. Rossiyadan kelgan totoş tishini akşam. Жазға bir be. Vay gibi. Vay be. Erkek mi kaçıyor? Erkek. Erkek mi? Жазға bir болады dedi. Enесini gördünüz zaten onlar. Enesi de çoğun ket. 23. Bağısı kança ene bala? Masını 600 yapsa 390 kaldı. 390 ver işte. Bazar verdi ha, жақсы бала verdi ha. Kulun özce. So'radi. Ya bunun öz kança? 250. 250 mi? Numara soranlar aytып bana. 0703 Ha, 300 618. uşul numara baylanışa çıkasızlar. Bence bu sondurmasa ekan-da. At bağolta olmalı he. Atları satıldı etti. Oo, baytal satıyor. Baytal mı? Kaç eken baytal he? Ya bu jaşı kança eken lan? Жазғы eken ha? Kança bağısı? 120. Baytalda. Oldan ketmiş. Al koy. Ne burada kötü? Güzel nasıl mı? Da. Boğaz kança? 100 mü? Жазға bir be. Bir. Numara soranlara ne oldu? Aytağız mı? Aytağız mı ver? 72 mi? Ha. 22. Ha. 25 20. Şunu ver baylan çıkasızlar. Жақсы болу екен. Sen rahatsız? Rahatsız? Kız mı? Kança eken kulun ne? 100 bin. 100 min. Tiyiş dağı neme? Bayan? Bayan tiyiş dağı? İki 44 mi? Anaka kulunlar 2 44. Мына кулунга тургундар жакса жогорудагы жанагы номерге байланышып көрөсүздөр. Баасы 100 миң кем бар экен. Канча ушул э? Канча ушулар? 130 миң. Кинонун соңуна чыгарабыз эмчи. Онар. Булдун келишинче тартып өттүк. Чыгарылыш жакса класс эмбелин басасыздар. Ой пикирди комментарий калтырасыздар. Анда кийинки чыгарылыштарга чейин амандашканга чейин